Всем привет! Меня зовут Алексей Адамов, и я очень рад поздравить участников волшебной страны Харасхал. Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю вам счастья, здоровья, успехов и всего наилучшего. Хочу поздравить с песней Last Christmas. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas.